ukuri ni kumwe. Ndatekereza ko abantu bo muri AFC 23 nabo si abantu waza ngo ubwire ibintu uko wiboneye cyangwa se uko wishakiye gutyo gusa. Ndatekereza ko ari abantu bagomba kumenya, banazi icyo gukora deja. Ntabwo ari abantu warerega gutya gusa ngo babwire ngo twari turi mu gahenge ariko mutubabarire twagabye ibitero byagenze gutyo. Urumva ko mu bitero nabyo nyuma y'amasaha 48 umujenerali ahise agenda, ndetse baze guhirwa ubu gahunda nabonye nkurikije ibyo ndi kubona n'ibyo ndi kugenda nsoma n'amakuru nifitiye. Gahunda ni paka Kinshasa. Inkuru ivuga ko nyuma yuko Lieutenant Colonel Ngoma Willy arashwe na drone agapfa, ndetse agapfana n'abandi bantu, dore ko ubu byamaze gutangazwa ko bagera kuri 18 bapfanye nawe. Inyuma yuko rero bapfuye gusa, hari uduce twinshi two muri Masisi twamaze kuba liberated cyangwa se twamaze kubohorwa na AFC M23. Utwo duce twose twamaze kubohorwa na AFC M23 no duce FARDC cyangwa se guverinoma ya Kinshasa n'abandi bafatikanya nayo, nitwo duce bahereyemo bategura ibyo bitero byahitanye abayobozi bakomeye mu gisirikare cya AFC M23 barimo na Colonel Willy Ngoma warusanzwe ari n'umuvugizi w'igisirikare cya Armée Révolutionnaire Congolaise ARC, igisirikare cya AFC M23. Uduce nababwiye twa Kasenyi, Katobotobo, Ruke, Kazinga, ahangaha FARDC yirutse, FDLR yirutse, FDNB na Wazalendo bose birutse, n'abamercenaires bari bahari birutse. Ndetse nta nubwo byarangiriye aho ngaho mu kwiruka gusa. Oya, ntabwo byarangiriye aho ngaho mu kwiruka gusa. Reka mbabwire yuko mu gutsindirwa kuri urwo rugamba rwose ingabo za Kongo zikirukanka n'izindi zikagira gute, hari umujenerali wa mbere wamaze kwicwa na AFC 23 muri iyo mirwano ku ruhande rwa Kinshasa, nawe akaba yamaze kuhasiga ubuzima. Amazina yiwe n'imyirondoro yiwe bikaba biri buze gutangazwa mu masaha ari imbere. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu, ni ikiganiro kiza gikurikira ibindi byinshi bitandukanye twabateguriye. Reka rero mbabwire yuko iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Robert Sympathique Iyandemye. Iki ni ikiganiro kiri buze kugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye turi buze kubagezaho. Kora subscribe, like, comment na share, ahasigaye dukomeze kubana mu buryo bugiye butandukanye. Muri iki kiganiro cyacu turi buze kugarukaho turibuze kugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye. Muri izo nkuru turibuze kugaruka kuri iyi nkuru ivuga ko nyuma yuko FARDC na Wazalendo ndetse na za FDLR bigambye ko bahitanye Colonel Willy Ngoma wa AFC 23, ndetse bikaba ari yo nkuru ikomeje kugenda isakara mu binyamakuru bigiye bitandukanye kuri ubu ngubu, nyuma yuko AFC 23 yubuye imbunda nayo igatangira kwirwanaho. Umujenerali wa mbere wo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yamaze kwasiga ubuzima. No kuvuga ngo inyuma yuko Willy Ngoma yishwe, AFC 23 nayo yamaze kwivugana umwe mu bajenerali ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi nacyo turi buze kubabwira nuko kugeza kuri ubu ngubu AFC 23 yamaze kwigarurira uduce dutandukanye turimo Kasenyi, Katobotobo, Ruke ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye kugeza no muri Kazinga. Ibi nabyo turabigarukaho muri kino kiganiro cyacu. Ikindi kandi turi buze kubabwira nuko Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje gukina n'umuriro ku buryo bukomeye cyane. Yageze naho inyuma yo gukorana na FDLR agasinya kurandura FDLR Washington muri Amerika, kugeza kuri ubu ngubu bakaba bavuga ngo ni pretext ngo FDLR ntibaho barasinye kuyitsinsura, ndetse bakaba bari kwakira bamwe mu bantu bagize FDLR n'abandi bakorana na FDLR. Hakaba hari na gahunda ko bari bukomeze no kwakira abandi mu minsi iri imbere. Kuri ubu ngubu noneho Tshisekedi byamaze gutangazwa ko afite gahunda yo guhindura izina FDLR, bagahereza icyari FDLR irindi zina, ndetse bigahabwa n'abayobozi bashya bose b'abanyarwanda basanzwe bari mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uwo ni umugambi ukomeye cyane
uri gutegurwa na perezida Tshisekedi. Ibyo ngibyo turaza tubigarukeho turebe n'izina rindi bari gushaka guhereza FDLR. Erasto Musanga ni guverineri wa Nord Kivu ku ruhande rwa AFC 23 yagize ati ro guverineri di Nord Kivu Bahati yavuze ati même si nous nos enfants libéreront ce pays, ati nubwo bwose ari kutwica cyangwa yatwica abana bacu bazabohora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero ni bimwe mu byo turi buze kuganiraho muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye tugiye kugihera kuri iyi inkuru. Ni inkuru ivuga ko nyuma yuko Lieutenant Colonel Ngoma Willy arashwe na drone agapfa ndetse agapfana n'abandi bantu, dore ko ubu byamaze gutangazwa ko bagera kuri 18 bapfanye nawe. Inyuma yuko rero bapfuye gusa, hari uduce twinshi two muri Masisi twamaze kuba liberated cyangwa se twamaze kubohorwa na AFC M23. Utwo duce twose twamaze kubohorwa na AFC 23 no duce FARDC cyangwa se guverinoma ya Kinshasa n'abandi bafatikanya nayo, nitwo duce bahereyemo bategura ibyo bitero byahitanye abayobozi bakomeye mu gisirikare cya AFC 23 barimo na Colonel Willy Ngoma warusanzwe ari n'umuvugizi w'igisirikare cya Armée Révolutionnaire Congolaise ARC, igisirikare cya AFC M23. Kugeza rero kuri ubu ngubu icyo nababwira nuko inyuma yuko aguye muri kariya gace ka Masisi hafi ya Rubaya cyangwa se mu bice bya Rubaya, ubwo bahise babohora uduce twose dukikije Rubaya. Utwo duce tukaba turimo Kasenyi, Katobotobo, Ruke ndetse na Kazinga. Utwo duce twose twamaze kugera mu maboko ya AFC M23. Abantu rero nakomeje kubona bagenda bibaza ari ibiki biri kuba, batese kubundi imirwano ikomeje inyuma y'urupfu rwa Colonel Willy Ngoma. Nta yindi mpamvu, AFC M23 yari yaramaze kwakira ko bari mu bihe by'agahenge, baramaze kumva ko nta gihe cy'ibitero kandi batagambire kugaba ibitero. Ariko muri icyo gihe nicyo umwanzi cyangwa se Kinshasa yahise ko iprofita, imaze guprofita ibonye amakuru irabarasa, imaze kubarasa rwose benshi irabica. Gusa ni ku rugamba si igihe cyo gucika intege yo umusirikare apfuye, ahubwo ni igihe cya courage kugira ngo intego igerweho iyo ari yose mwaba muri kurwanira. Ntabwo buriya ku rugamba umusirikare aramutse apfuye abandi bagacika intege, ntabwo gishobora kuba igisubizo kibi kibazo, bitera n'abandi gutsindwa, kandi nyamara no gutsinda bitari gukomoka kuri uwo muntu. Bisobanuye ngo gutsinda bikomoka ku mbaraga za benshi, abakuru n'abato, abakomeye n'aboroheje mu bari kurwana iyo ntambara. Intsinzi ituruka kuri bo bose. Bisobanuye ngo ikintu cya mbere ni ubumwe, ikintu cya mbere ni ugukorera hamwe. Bisobanuye ngo nimba AFC M23 abakuru n'abato bari gukorera hamwe kandi bagakorera ku cyerekezo kimwe, ku mugambo umwe no ku ntego imwe, niki kigomba gukurikiraho? Ikigomba gukurikiraho nuko mu gihe cy'ibyiza mu ntsinzi bagomba gukomeza gukorana kugeza bageze ku ntego. Mu gihe cy'ibyago bari kuraswa bakicwamo, icyo gihe ntabwo ari igihe cyo gutandukana cyangwa se cyo kugira intege nke, ni igihe noneho ahubwo gikomeye no kurusha icy'intsinzi, kugira ngo gukora no gukorana ibintu birushaho gukomera ndetse no kugenda neza. Ndetse muri iki gihe haba ari kugaragara ko hashobora kubaho ibikorwa bigaragaza kugira intege nke ku ruhande rw'abarashwe, nicyo gihe nyamara rwagakwiye kuba rukomeye. Ni nayo mpamvu rero inyuma y'urupfu rwa Colonel Willy Ngoma ndetse n'abandi bari kumwe nawe, niyo mpamvu AFC 23 yagarukanye imbaraga zikomeye kugeza ubwo kuri uyu munota yigaruriye uduce tundi dukomeye cyane. Icyo nanababwira nta nubwo ari na bya bindi bya ivi na ivi bya hano na hano bivuga ngo biraza kugarukira kuri aho ngaho ku gufata uduce gusa. Oya, rwose muri utu duce nababwiye twa Kasenyi, Katobotobo, Ruke, Kazinga, ahangaha FARDC yirutse, FDLR yirutse, FDNB na Wazalendo bose birutse, n'abamercenaires bari bahari birutse. Ndetse nta nubwo byarangiriye aho ngaho mu kwiruka gusa. Oya, ntabwo byarangiriye aho ngaho mu kwiruka gusa. Reka mbabwire yuko mu gutsindirwa kuri urwo rugamba rwose ingabo za Kongo zikirukanka n'izindi zikagira gute, hari umujenerali
wa mbere wamaze kwicwa na AFC 23 muri iyo mirwano, ku ruhande rwa Kinshasa nawe akaba yamaze kuhasiga ubuzima. Amazina yiwe n'imyirondoro yiwe bikaba biri buze gutangazwa mu masaha ari imbere. Ibi ngibi bije gute rero? Bije nyuma yuko nyine nta kundi AFC 23 yari imaze kubona ko nta kindi ishobora gukora, nta nukundi byagenda, igikurikiyeho ari uko igomba nayo kurwana kugira ngo yirwaneho. Niko rero babandi bose bagendaga bagaba ibitero kuri AFC 23 bari bakiri no mu isindwe ryo kwigamba. Muri ibyo bitero rero niho n'uwo mujenerali yaguye, amaze kuhagwa ndetse yapfanye nawe n'abandi bantu benshi. Buriya na colonel nkuko nanabibabwiraga, na colonel ubwe ntabwo yapfa wenyine. Iyo bigeze kuri generali rero biba ari ibindi bindi, ariko by'umwihariko bari abajenerali bo muri Kongo bo namwe murabyumva nyine uko biba bimeze, ariko nta kundi ni ku rugamba. None rero hari icyo dushobora kwibaza, nimba ku ruhande rwa Kinshasa bishe colonel Lieutenant Colonel Willy Ngoma, ku ruhande rwa AFC 23 amakuru akaba ari kuva ko uyu mujenerali nawe bamaze kumuhitana, ubwo ngubwo biraza kugenda gute? Nta kindi gihe hari n'ibya bindi tumaze nyine amasaha menshi turi tubabwira yuko iyi mirwano yo irahari, iraza gukomeza, ndetse n'abari buze kubasha kuyihagarika ni bakeya cyane, kandi nabo biraza kugorana, kubera yuko icyagaragaye nuko hagiye hasinywa amasezerano menshi agiye atandukanye, agasinywa, ariko bikaza kurangira bigaragaye nkaho kwa kuyasinya nta musaruro bitanze. Leta ya Kinshasa ikagenda yarengaho, ariko ikagenda ivuga ko ari AFC 23 ngo n'u Rwanda bayarengaho. Ariko wajya mu bikorwa wareba ni bande bagabye ibitero ni FARDC, ni bande bagabye ibitero ni Wazalendo, ni bande bagabye ibitero ni FDNB, ni bande bagabye ibitero ni FDLR. Ariko Kinshasa ntibiyibuze kugenda ivuga ko ngo ari u Rwanda na AFC 23, byose bigaturuka kuki. N'ubundi wavuga ko ari Kinshasa yabigabye, wavuga ko atari Kinshasa yabigabye, ntacyo bitanga, ntacyo bigeraho, kuko n'ubundi birangira ntacyo bayibwira, ntacyo bayitwara, yahubwira komeza ikanikomanga mu gatuza. Ariko ukuri ni kumwe, ndatekereza ko abantu bo muri AFC 23 nabo si abantu waza ngo ubwire ibintu uko wiboneye cyangwa se uko wishakiye gutyo gusa. Ndatekereza ko ari abantu bagomba kumenya, banazi icyo gukora deja. Ntabwo ari abantu warerega gutya gusa ngo babwire ngo twari turi mu gahenge ariko mutubabarire twagabye ibitero byagenze gutyo. Urumva ko mu bitero nabyo nyuma y'amasaha 48 umujenerali ahise agenda, ndetse baze guhirwa. Ubu gahunda nabonye nkurikije ibyo ndi kubona n'ibyo ndi kugenda nsoma n'amakuru nifitiye, gahunda ni paka Kinshasa. Kuko mwibuke rega bazana aba mercenaires, bazana aba black water, njya numva bavuga bazana birandi kumva ngo umugaba w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Africom ngo ari buze kugira ibiganiro na Tshisekedi ari muri Kongo. Ibyo ntacyo bivuze, ibyo rwose ni ibikangisho bagenda ugakangisha abana b'ibitambambuga. Abo banyamerika bazazi rwose barwane ku ruhande rwa Kongo, icyo nzi cyo nibaza baje kurwana isasu ku isasu nuko bizagenda. Naho ari kuvuga ngo ni ibitero by'amadrone, amadrone se yaherutse gusenya Kisangani. Na AFC 23 nayo murabizi ikoresheje drone nayo ibigeraho, nkuko na Kinshasa ikoresheje drone ibigeraho. Ubwo buri ruhande rugomba kumenya uburyo rukontorora, rukamenya uburyo rurasa, rukamenya uburyo rutwara ibintu. Ariko uruhande rwose ndabizi ko rukoresha amadrone, yaba Kinshasa ikoresha drone, yaba AFC 23 ikoresha drone. Ahubwo ibiba bitandukanye ni igihe cy'insinzi kuri buri ruhande. Ubu Kinshasa nyine ishobora kugenda ikavuga icyo ishaka, igaserebura iko ishaka. Willy Ngoma bamwishe n'abandi bakorana nawe cyangwa se bari kumwe nawe nabo babishe, nubwo batabishe bose nkuko bari kumwe. N'abari kubeshya ngo na Makenga n'iki byose ni ibinyoma, no guca igikuba kitariho. Nabonye abantu bose ari cyo kintu bari kuzana, ibyo ni mu byihorere. Gahunda irakomeje, ariko nanone Kinshasa yatangiye kurira kubera uduce twigarurijwe, twagarujwe na AFC 23. Mwihangane ejo nimutangira kubona amatangazo ya Kinshasa muhite mumenya icyabaye. N'uwo mujenerali wamaze gupfa mumenye icyabaye rwose. Ejo ntabwo hari buze kurenga mutabonye itangazo rya Kinshasa. Oya, kuri wa gatanu wa gatandatu amatangazo aturuka Kinshasa ari kuvuza induru yo gukubitwa. Muyitege, murayumva, murayabona, murayisomera, kuko rwose ibyo bari guhura nabyo ni ibintu bikomeye cyane. Mbisubiremo, ni ibintu bikomeye cyane. Ndetse nta n'igitangaza kirimo, ariko kumva se ngo Willy Ngoma yarishwe ari ku rugamba, no kuvuga ngo umujenerali ku ruhande rwa Kinshasa nawe yishwe ari ku rugamba. Gusa nyine kiri aho ngaho nuko buri ruhande rurahomba, buri ruhande rurapfusha. Ubwo umujenerali nawe aje akurikira Chirimwami n'abandi bagiye bapfa. Ibyo ngibyo ni ibintu biri aho ngaho, nicyo ngicyo. Gusa ariko biratangaje
kubona nko ku ruhande rwa Kinshasa bumva ko Colonel Wilingoma yapfuye bakifata nkaho urugamba barurangije. Donc ese no kwica urushishi ni success story ku ruhande rwa Kinshasa babumva intambara bayirangije. Icyo si cyo kibazo cyanjye. Ikibazo cyanjye gishingiye ku kuba AFCM 23 yari kugenda ikifumbata ikaguma hamwe igacece kigatuza ikavuga ngo n'ubundi batwishe baturangije. Ibyo byo byari kuba ari bibi cyane, iyo yari kuba ari sakirirego. Ariko nimba hari uduce bahise ko bafata n'umujenerali agahita bigenderamo bwa yajyanye na benshi, harimo na gahunda yo guhorera Afande Wilingoma, kandi koko Afande Wilingoma uko byagenda kose azahorerwa, ndetse kumuhorera byatangiye. Iby'agahenge none ntabwo wabizana kuri AFCM 23, iby'agahenge babiteye ishoti. Gahunda ni ugukora akazi, kuko Kinshasa batekerezaga ko baganira bibwira yuko hari kizashoboka cyangwa se hari kizavamo. Nta kintu gishobora kuvamo, ntacyo, nta gishobora kuvamo. Gusa munitege ibigiye kuba, kubera yuko na Kinshasa ubwayo yatangiye kugira ubwoba bw'ibyo yakoze. Kinshasa nayo ubungubu iri mu bwoba bwinshi bwa bira bitero bya drone, kubera yuko isi yose nubwo mubona nta matangazo ari gusohoka bayikondana cyangwa bagira bate, ariko Kinshasa nayo yatangiye kwatakwa bitewe na bino bitero yagabye. Ubu nayo mwumve ko nta mahoro nta tuze, ubu Kinshasa nayo irahabi, mwumve ko nayo itameze neza. Ikindi kandi nababwira nuko Tshisekedi yatangiye gukina amakarita menshi ateye ubwoba, ndetse bigaragara ko ari amakarita ashobora no kuzarangira amuhitanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Azakina na AFCM 23, ariko nibigera ku Rwanda rwose azacire birarura, kuko ashobora kutamenya ibibaye. Kandi na Tshisekedi arabizi, ndetse n'abambari be barabizi. Namwe mukurikira bino biganiro murabizi, uretse bya byo kwikira igitamo gaseka muri FDLR muri mu biki mutekereza ngo muraje sinzi nabo nabonye, sinzi ngindago muri ibyo byose mugende mu bitekerezo uko mushaka. Ariko igihari, buri mugambi wose wa Tshisekedi uri ku rupapuro ugomba guhita kumenyekana ukajya hanze, by'umwihariko umugambi wose yagira ku Rwanda. Murabizi yakiriye ba Rusesabagina, yakiriye ba Gasana, yakiriye ba Jean-Luc Mungu Habyarimana, yakiriye abantu benshi batandukanye ba Theogene, yakiriye benshi barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Na Tshisekedi ubwe yatangaje ko umuntu wese ufite gahunda yo kurwanya no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda azamufasha. Na Ndayishimiye Kinshasa perezida w'u Burundi abisubiramo, arabishimangira. Ibyo rero byamaze kuva mu magambo, ubu ngubu byamaze kugaragara no mu mashusho. Ubu ngubu abo bantu bose bagenda bakira abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Tshisekedi rero afatanyije na Jean-Luc Habyarimana, Umungu Habyarimana, bamaze guhindura umuvuno. Ikintu cyiswe FDLR cyangwa se kitwaga FDLR bari gushaka kugihindurira izina, kubera ko uyu Jean-Luc n'ubundi yaba umugabo w'ingabo yaba n'umuyobozi wa FDLR, kuko zari ingabo za se. Ariko kugira ngo hataza mu izina rya FDLR, kuko FDLR ifite icyasha, ndetse no mu masezerano ya Washington harimo gusenya FDLR, uwaza wese mu izina rya FDLR niyo haba hari amahanga ashaka kumufasha ntabwo yamufasha ngo bishoboke, bitewe n'uburyo izina FDLR ryanduye. Ubu rero abayobozi abarwanyi bose ba FDLR ari babandi bahisemo guhindura izina. Bantu babandi bari muri FDLR bajijishe, bahindure izina, bafatire indi zina, bazagabe ibitero, bakore n'ibindi bya politike muri iryo zina, bajijisha badashaka kwerekana ko ari babandi bo muri FDLR. Ariko niho handi amakuru y'ubutasi buri y'u Rwanda uzarufate uko ushaka, urwumva uko ushaka, ariko ku kijyanye n'amakuru y'ubutasi ucire birarura rwose. Ntabwo bazaberwa ikintu cyitwa FDLR, ntibazaberwa mu FDLR. Icyo ni ikintu kidashobora kubaho uko byagenda kose. Ahangaha rero Tshisekedi arashaka guhindura izina FDLR akabyita FCLR. Ubwo ni FDLR akabihindura FCLR. Habyarimana Juvenal genocide planner is Tshisekedi's hope to eliminate the Tutsi. Ubu none Juvenal Habyarimana wapfuye akaba ari n'abateguye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ubu none
Tshisekedi niwe ndorerwamo ye, ushatse kumureba nonaha wareba Tshisekedi, kuko nawe afite uwo umugambi wabo n'umwe n'umugambi wo gutsemba abatutsi. Uretse ko nk'uko Habyarimana Juvenal atabigezeho mu Rwanda, na Tshisekedi ntashobora kubigeraho muri Kongo. Ahubwo na Mobutu warushyigikiye Habyarimana Juvenal ngo abigereho mu Rwanda, bombi babijyanyemo, barapfanye. Na Ntaryamira w'Umurundi nawe ubwe wari umushyigikiye, barajyanye uwa batatu. Donc Mobutu warushyigikiye Habyarimana mu mugambi wo gutsemba abatutsi, ndetse na Perezida Ntaryamira w'u Burundi bari bafatanyije batekereza ko bafite ukuntu bazabikorera rimwe. Abo bose bapfiriye igihe kimwe. Ntaryamira we banamuhanuranye na Habyarimana mu ndege. Mobutu we yaguye ishyanga, yaguye yiruka n'amaguru, yaguye za Maroc, ni yiruka n'amaguru n'ibirenge. Ntabwo Tshisekedi wenyine yaruta abaperezida batatu bazize icyo kintu, ntabwo wenyine yabaruta. Nawe aziruka n'amano, we n'ibirenge menya ntabyo azaba afite, wazirukansa amano, wazirukansa amano, muzabirebesha amaso. Ibyo rero si ikibazo gufata ibyari FDLR akabihindura FCLR, ibyo ni inyito ashaka. The son of this Habyarimana is going to lead this FDLR aka FCLR. Nuvuga ngo umuhungu wa Habyarimana yitwa Jean-Luc Habyarimana niwe usanzwe ayobora FDLR, ariko noneho azayiyobora muri FCLR, which will have a political party and a military wing. Iki ngiki cya FCLR kizaba gifite departement y'igisirikare ndetse na departement ya politike. Ibi byose biri gucurirwa i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. The aim is to finish what Habyarimana didn't finish. Intego yabo ni ukurangiza ibyo Habyarimana atarangije, ariko ubwo byaterwa na Habyarimana kuko bose ni Habyarimana, ni Habyarimana Juvenal na Jean-Luc Habyarimana, kandi umwe ni se undi ni umwana. Ni ukuvuga ngo rero umwana arashaka kurangiza byose atarangije, which is impossible. In this Rwanda, never, it will never happen. However it is, it will never happen. In this Rwanda, it happened once. No, bakongera kuvuga ngo changing FDLR's name and give it a new ruler will not help Tshisekedi at all. It will be the end of him. Ati guhindura izina rya FDLR bakarihereza n'umuyobozi mushya ntabwo bizigera bihindura ikintu na kimwe kuri Tshisekedi, nta nicyo bizamufasha, ahubwo rizaba iherezo rye, ahubwo rizaba iherezo rye. Biragoye cyane kuba wakorana na FDLR. Sinitaye ku mazina bahindura kuko nta nubwo byatangiye bitwa FDLR, si n'ubwa mbere baba bahinduye izina, kuko n'ikibazo si izina bitwa, ikibazo ni icyo bakoze, ikibazo ni ibyo bakoze. Igitangaje ni uko ibyo bakoze bajyana nabyo, si jenoside, bajyana nayo aho bagiye hose. Cya jenoside bajyana nacyo. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda iri ku mutwe w'abayikoze. Ntibashobora uwo musaraba kuwitura, aho bajya hose bari kumwe nawo. Uzakorana nabo wese ashobora kwibwira ko agiye kubafasha, akabatura uwo mutwaro ku mitwe yabo, ariko awushyira ku mutwe we. This is what is happening to Tshisekedi. Gutekereza gukorana na FDLR ni kansa, uhita kurwara kansa idakira. Nkuko Ndayishimiye yabayobotse, naho ubwo yamaze kwandura iyo kansa idakira. Sinzaba numvishe ngo batangiye kwigurira ibiyeri mu Burundi ngo Colonel Wiringoma yarishwe, n'abasigaye mwabarundi mwe ntacyo mwabakoraho. Ndetse ni basigara batatu ari muri AFC 23, Uburundi ntacyo mwabakoraho, ntimwanabanyeganyeza na santimetero imwe. Uko niko kuri kwambaye ubusa. Icyo nicyo gihari.
yewe n'abapfuye nta ruhare mwabigizemo, mukomeze mwihembe, mwari musanzwe mwihemba, musinde nk'uko mwari musanzwe musinda, nta gishya kibirimo. Inyuma y'ibyo byose, guverineri wa Nord Kivu Erasto Musanga we yatangiye kugira ingendo mu baturage, agenda bahumuriza, ababwira ko ibintu uko byagenda kose, icyaba cyose, gahunda ni ukubohora igihugu. Yanababwiye ko nubwo abariho bose bamaze kubohora ibice byose AFC 23 ifite, niyo babica bakabamara, ariko barabyaye. Aravuga ati twarabyaye, abana twabyaye twebwe niyo Tshisekedi yaturangiza, abana twabyaye bazabohora kino gihugu. Bisobanuye ngo none niyo wafata bose abariho muri AFC 23 none bose ukabica, ntabwo waburangije AFCM 23, n'abavuka none mu myaka 2030 iri imbere bazagaruka barwanira uburenganzira bwabo iwabo. Bivuze ngo uwakemura iki kibazo adahaye abantu muri AFC 23 uburenganzira bwabo iwabo, no mu myaka 30 bizagaruka, 40 bizagaruka, 50 bizagaruka, ntacyo wabukemuye. N'abatekereza ko kuza ugafata ukarasa bano bahari kandi barabyaye bagize bati barimo n'abana b'abasore babo ahubwo bari no kurwana intambara, wowe ugatekereza ngo waburangije ikibazo, ntabwo wabukirangije, kuko abo barwanira ni iwabo, ku butaka iwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba twerera ikindi gihugu ibyo ntawe bireba, kubagira abanyamahanga ibyo ntawe bireba. Impamvu nuko bakubiswe, nuko Kinshasa yarakubiswe itangira kubahimbira ibindi, ariko icyo cyo kibazo. Ndetse kubashaka kubagira abandi, perezida we aba recognizinga nk'abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo waburi wese, waba Kalonje, waba Mubenga, icyo waburi cyo cyose rwose, ukaza ubahakanagira gute, uburi guti nyuma yahuye, ntabyo burimo rwose, ntabyo buri gukora, kuko n'imisozi yaho batuye irabarega. Kuko aba baturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abariya b'abanyamurenge, nta numwe uriho wigeze witira imisozi amazina y'imisozi yonyine ni ikinyarwanda. Nabo bavutse na basekuruza babo bavutse basanga iriya misozi yitwa amazina y'ikinyarwanda. Iriya misozi mubona ya Nord Kivu na za Sud Kivu yavukiyeho abami b'u Rwanda, iyindi yapfiriyeho abami b'u Rwanda. Kuhafata ukahagira Kongo njyewe ibyo simbizi, ni na Kongo ndetse icyo si n'ikibazo, kubera yuko imipaka baje kuyikata, ubwo butaka bwisanga bushyizwe ku ruhande rwa Kongo. Ariko gufata abaturage baburiho bukavuga ngo saba Kongomani, ariko ubutaka bwo n'ubwa Kongo rwose, ubu uri kurwana intambara yo kwirengagiza, ububaye nka kakandi akabyica kabizi karya imboga karitse, rwose akabyica kabizi karya imboga karitse. Ibyo ngibyo rero, ubwo buri wese bitewe n'amahitamo ye yabyumva uko ashaka, akabivuga uko ashaka, cyangwa se akabikora uko ashaka. Erasto Musanga rero yabwiye abaturage bamwakiriye nk'umwami, baramubwira bati turi kumwe guverineri, icyaba cyose turi kumwe, ntuzagire ikibazo guverineri, ibizaba byose AFC 23 turi kumwe, ntituzigera tubatererana. Ku rugamba abantu barapfa, uzapfa wese tuzamufata nk'intwari, tuzamushyingura mu cyubahiro, ariko mukomeze mu buhore igihugu cyose. Nuko bimeze rero, ibintu byose bimeze neza ku ruhande rwa AFC 23, nyuma yo kubura ubuzima bwa benshi barimo Wilingoma, nabo batangiye kugaruza uduce twinshi, ndetse nabo batangiye kwivugana abenshi barimo n'abajenerali. Reka rero mbashimire cyane nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka, kora subscribe, like, comment na share, asigaye dukomeze kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ngiye rero bategura ikiganiro nkana kibagezaho, nari Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Asante sana, ndabakunda cyane. Byarangiye nkuko abantu babitekerezaga, nabyo byimuriwe ikindi gihe, byashyizwe ku wa mbere w'icyumweru gitaha, no kugira ngo barebe ko hari icyo bahurizaho. Ibiganiro bimaze kuba byinshi, ibya mbere byarangiye nta kivuyemo, ibya kabiri birangira nta kivuyemo, ibya gatatu birangiye nta kivuyemo. Ese mu bya kane byo hazavamo iki? Byaberaga muri Oman, babigejeje mu mujyi wa Vienne muri Autriche ku mugabane w'Uburayi. Kuki se bigenda bibunzwa bijyanwa ahantu hose hagiye hatandukanye, bigenda bigirwa bitya? Ibyo byose ni ibibazo abantu bakwiye gukomeza kwibazaho, ndetse abantu bakanakomeza gutegereza ikizabikurikira, uko bizagenda n'uko bizarangira.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Arakci akagira ati les discussions techniques débuteront à Vienne à partir de lundi. Ubwo na Iran iremeza ko ibiganiro biri tekinike nyine bizakomeza kuwa mbere i Vienne mu gihugu cya Autriche. Ubwo no kuvuga ngo ibya none mu kuri guhari bya none baravuga ko hari icyo bagezeho, ari nako kugena ibizakurikiraho uko bizagenda. Ibyo byose rero ni ibintu byo kwitega, ibyo byose ni ibintu byo gukurikirana, ahasigaye tukamenya uko bizarangira. Ngira ngo njyewe ndi umwe mu bantu bakeya mukurikira ibiganiro nkababwira ibi biganiro aho bigeze n'ibizakurikiraho uko bizagenda. Ubwo mbise mbabwira ibya none uko byagenze ndetse n'ibizakurikiraho uko bizagenda ndetse naho bizabera. Ibyo rero nuko bimeze, uko niko kuri ni kuri Ciaro TV. Karibu kuri mwese, nizere ko nawe uri kureba ikiganiro utarakora subscribe, ahangaho habonera amakuru utarabona handi, kuko twebwe tuyikurira kuri Source. Telegraph Politics, ikinyamakuru Telegraph Politics kiratangaza ko Donald Trump is refusing to back Keir Starmer. Kegos yanze kumushyigikira mu bikorwa bya Kegos kubera yuko Keir Starmer yavuze yuko atifuza ko atazanemera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zizigera zigaba ibitero kuri Iran bahagurukije indege zabo ku kirwa cya Kegos. None Trump nawe yavuze ko atazamushyigikira mu bikorwa bya Kegos mu gihe cyose Keir Starmer ataba yisubiyeho. Ikindi nanone nuko abayobozi bo muri Oman, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Oman nawe yagarutse ku biganiro bya Iran na Amerika, avuga ko bizaba mu cyumweru gitaha i Vienne. Nawe nuko yabitangaje. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un, Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un yatangaje ko igihugu cye kizakomeza gukora no kwagura ububiko bw'intwaro kirimbuzi za nucleaire, yaba mu ngano yazo no mu bushobozi. Mu magambo make, hano Kim Jong Un yashakaga kuvuga ko nona kuri iyi si ya rurema nta gihugu cyahagarika umugambi wa Korea ya Ruguru wo gukomeza gukora intwaro kirimbuzi. Noneho we akanakubwira ngo haba mu ngano ndetse no mu bushobozi. Ya Amerika mwirirwa mwumva ivuga birutse kuri Korea ya Ruguru imyaka myinshi. Korea ya Ruguru irabwira terega twebwe tuvuye no mu mabanga, tuvuye no muri ibi byanyu mugenda mudukoresha, twebwe intwaro kirimbuzi turazifite. Bakimara kuvuga ko bazifite batangira no kuzitestinga. Icyo gihe bazitestingaga umusubirizo badakuraho. Amerika yaragira ceceka, ba Barack Obama baracecetse, ba George W Bush baracecetse. Trump niwe waje ashaka kubahagata, baramunanira. Biden aje aricecekera, n'ubu Trump yagarutse yaracecetse. Kuri Korea ya Ruguru gahunda ihari ni imwe. Kuri Korea ya Ruguru gahunda ihari no guceceka, gahunda ihari no gutuza. Korea ya Ruguru yabaye ntavugwaho, Korea ya Ruguru yabaye ndakorwaho. Uburayi bwaracecetse bwarumiwe, Amerika yaracecetse yarumiwe, bararize baranihanaguye. Kubijyanye na Korea ya Ruguru ho nta kindi ni ukwemera ibyabaye kandi bakabyakira na yombi. Tugana ku musozo, reka mbabwire ko a United States Air Force officer and former F-35 Lightning instructor pilot Gerald Eddie Brown Jr. has been arrested for allegedly training Chinese military pilots to fight against the US, according to the Hill. Barakubwira yuko uwahoze ari umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere ndetse akaba n'umupilote w'indege ya F-35 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Gerald Eddie Brown Jr. yamaze gutabwa muri yombi nyuma yuko yagaragaweho ko ajya atanga imyitozo yo gutwara indege ku basirikare b'abapilote b'Abashinwa kandi bagambiriye cyangwa se bafite gahunda yo kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Magambo make, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatahuye umwe mu bahoze ari abapilote b'indege za F-35 utanga imyitozo ya gisirikare
ku bapilote b'indege, ku basirikare b'abapilote b'abashinwa kandi bagamije kuzarwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make arimo kumena amabanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'uburyo barwana mu kirere. Uyu nguyu rero rwose bidasubirwaho yamaze gutabwa muri yombi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntizishobora kumureka, ntizishobora kumwihanganira, niyo yakora iki, niyo yateka ibuye rigashya. Ubu kuva banamwifatiye nta kundi yihangane, kuko Amerika ntijya kugufata itagufiteho amakuru. Ubwo nawe birumvikana ko yafatiwe mu cyuho, kandi Amerika ntishobora kumwihanganira. Watozaga abapilote b'Ubushinwa kugira ngo babe bagaba ibitero kuri Amerika cyangwa babe bahangana na Amerika. Uri umunyamerika, Amerika ikakumenya, baraza kumukatira nawe urumukwiye. Reka mbashimire cyane inshuti bakunzi ba CR TV, mwebwe mwese tubana mu biganiro byacu kuri CR TV. Reka mbabwire ko ibiganiro byacu kuri CR TV arakagaruka. Kora subscribe, like, comment na share, dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ngewe bategurira ikiganiro nkana kibagezaho ndi Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbifurize gukomeza kubana natwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Mukomeze gukurikira ibiganiro byacu kuri CR TV, ibiganiro byacu nakagaruka. Reka dukomeze tubategurire n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane, asante sana, ciao ciao.